Nā, ko te maihi karauna me te maihi Māori, ngā pōu e arahi ana i te rautaki whakarauora reo Māori a te kāwanatanga. Koe ki te tātou i te pikinga o ngā whakaaro nui me te kauanuanutanga a te motu ki tō tātou reo i nei tau e toru nei. Me te mea nei e uaratia ana tō tātou reo i nei rā. Kei te wharepāremata a Hānia Douglas e tū mai ana i tēnei wā, no reira me whakawhiti atu tātou ki tēnei tuahine ōku ki a koe Hānia. Tēnā, hea ngā kōrero kei a koe? No te tau 2019 whakahauhi ai te ture reo Māori. Engari, ka taka te haipapa ki runga ki te hau o taua wā ki te whakaū i tēnā ture. Nā, ka tū ko te mātāwai, ka whakakahahia hoki te e ai ki ngā upoko o e nā tari kei te kitea ngā hua. Kei te rangona te ora haere o te reo Māori. Ka tino ki te koe i te rangatiratanga o nai tātou e whakaaro nui ana ki tō tātou reo. Kei te runga no te rereke o te waiaro a tau iwi a te muti whānui ki tō tātou nei reo. Koina tā ngā pau o te pūnaha e kia nei ko te maihi Māori me te maihi Karauna. I āhua pōturi nei i te tīmatanga, engari ko te mea i ki te mātou i tūmanako hia kia tū pakari tō tātou whare. Ko ka anō ki te rangono te reo, i tuati te tāu i te iwi Māori, te hunga ko mihi mai ki te Māori i rungi tana kawe, i tana kōrero aha koe, ka rungi te pahi, hei te tiriti, te wharekai. He oi anō, ahakoa kei te haumako haere te tupu o te māra, hei tā ngā mana tātaki i tēnei whāinga, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro. E tautoko hi o te reo Māori, i ratu i te nā minita katoa, heke iho ki ngā iwi ki ngā whānau, ki ngā hapu. Pēhea te kapo i a ngākau nui kia tahuri hei kai kōrero reo Māori whānui a ngā tau e heke mai nei. Koina pēr te pātai nui, e ukai pō anō ai te noho o te reo ki tēnei whenua.